Prvo sam se ljubila s Đorđem, kad smo bili deca i igrali Jovane Disi. Ja sam imala svezane oči, Đorđe me je poljubio u usta. Nisam ništa videla, ali sam osetila. Ovo je kuća u kojoj je stanovao Đorđe Bojanić. On je stanovao zato što nije imao gde, a mi smo rod. Mi smo rod, moja mama i njegova baba su sestre po majci od stričeva. I ovo je ostalo, njegovo je i odelo ostalo ovde u ormaru. I ova soba u kojoj je on stanovao, sedio, i tu sobu je, nije Bog zna kakva, ali je on tu sobu mnogo voleo. Ostale su i njegove fotografije sa mora, sa izleta, to je sve ostalo tu kod nas. I novine su pisale o njim, kakvi je bio Đorđe. 3 godine kako je Đorđe otišao u Francusku. On je ovde kao moler teško živeo i otišao je u Francusku. Prvo da vidi sveta, a drugo da napuni trbuh. Jel trebam još nešto da kažem? Sve ovo zbog čega ste došli da snimate, to je sve zbog slave u selima u Banatu. Jako je lepo kod nas na slave, mnogo gostiju dolaze, puni su bioskopi, pune su parkovi, svi jedno drugim gazu na noge. Puni su birtovi i jako je lepo, zbog toga je i Đorđe došao kod nas na slavu. Došao je Miroslav, došao je Miroslav, došao je Miroslav, došao je Miroslav, ju. Ti došao, Miroslave? Idi javi Mileni da je došao Miroslav. Dobar dan. Dobar dan. Kako si putovao? Dobro, majke. Jel ti dobro, a kako je u školi? Dobro. Dobro je u školi. E pa čuvaj to dobro, to će ti uvek trebati. Ovo je naš gost, Miroslav, student iz Beograda. Evo ovako, prilikom ubistva za slavu, on je njega ubo 9 puta u srce, 2 puta u mišicu, 1 puta u stomak, 3 puta u vrat i 1 puta u usta. Pod znacima navoda Jugoslovenska armija, 7-2. Sedao sam sa mojim gostima iz Ilanđe za susedima stalom. Sa Markom Šucom sedeli su Đurđa od Mite Lazića, Steva Žike Lovrića, Anka Prigrevčanka
i devojka Đorđa Bojanića. Meni nije poznato da se oni švalerali i preslave. Mi se svi vrlo dobro znamo. Išli smo u osnovnoj školi u isti razred. Ja sam sedeo sa Đurđom. Marko je sedeo sa Zoricom Šnajderkom, a Đorđe je sedeo sa Radmilom učiteljicom. Mi vatrogasci oblačimo naša svečana odela samo kada je neki praznički skup našeg društva. Mi vatrogasci imamo u zadatak kada smo ovde na dužnosti da gledamo golim okom i dvogledom šta se dešava u selu ako izbije neki požar. Naša je dužnost ako izbije neka požar da siđemo dole i da priteknemo pomoći, da idemo da gasimo. Mi kad odemo da gasimo imamo otpreme. Tu nam je dizalica, tu su nam creva, tu je sikira, tu je sirena i sve ostalo. Naša dužnost nas vatrogasaca sa ove visine da gledamo ko se kreće po vatru, ko nam dolazi. Ja kao vatrogasac gledao sam kad je Đorđe vozio svoja kola takvom silovitom brzinom. Đorđe se krećeo brže nego što bi jedna vatra širila svoj plamen i za njime je toliko strahovito jurila prašina. Ubrzani voz za Beograd bio je Alibonara i Pančeva, obično nikada ne kasni u polasku, osim nekada kada je navala, subotom, nedeljom i državnim praznicima. Kada je Đorđe odlazio, nismo kasnili skoro uopšte. A i svi puti su pevali zajedno sa Đorđem Molerom i njegovim prijateljima. Razne pesme su se pevale, a naročito pesma Zora, zori dan se beli. Oni su zajedno popili 4 ture i mnogo su pričali, ali bila je tolika larma da ni onaj ko najbolje čuje i najbolje vidi ne može da zna šta je ko od njih govorio. Da. Ja ne znam tačno ni kad je počela tuča. Odjednom sam videla samo kako na sve strane leti staklo. Tako je bilo. Sve nije trajalo ni 5 minuta, a pod je bio prekriven lokvama krvi i nastajala je sveopšta gužva. Ovde, baš evo ovde sam stajala sa tacnom prepunom pića. Njihov astal je bio treći s desna. Marko je sedeo sa leve strane, a Đorđe pravo. Tako je. Na mestu ubistva stigao sam 5 minuta posle samog ubistva, pošto sam se nalazio u blizini, vest o ubistvu brzo je stigla do mene. Inače, ubistva su ovde ređe od samog ubistva. Za poslednjih 9 godina ovo mi je 3. ubistvo, uključujući to i ovo za slavu. Ovde se ljudi ubijaju samo kad su pijani, isključivo nožem, to jest brisom. Brisa ima raznih, običnih, poluautomatskih, automatskih, sa špicem, sa sećicom sa jedne strane, sa sećicom sa druge strane, sa jelenskim, drvenim i gvozdenim koricama. Najbolje su automatske, sa špicem, sa sećicom sa obe strane, sa gvozdenim koricama. Takve brzo iskaču, odlično bodu i sigurno usmrćuju. Đorđe je slao Đurđi ovako: za Novu godinu i za Božić, za 8. mart i za 1. maj, za Đurđev dan i za Vidovdan, za 23. oktobar i za rođendan različite poklone. Haljine, prstenje i bundu, kolače i sireve. I ko sve zna šta još. Ona je njemu poslala 1 šunku i 2 litre dudare sveže pečene, a jednom polover sa slojima Đ i Đ u srcu i sa 2 goluba izvezena. Đorđe je ušao na vrata u kafanu, u početku kao malo nasmejan, ali kiseljkasto. Kada je Đorđe prišao njihovom stolu, on nije pružio ruku ni da se pozdrave, ni da se poljube. U to vreme kada je naišao Đorđe, Marko je držao ruku na ramena Đurđi. Marko je skinuo ruku sa ramena Đurđi kada je video da je došao Đorđe. Đorđe kao mališan je bio dosta nespasan, ali zato nije ubio ni jednu pticu, ni izgazio ni jednog mraka.
Dobar dan, devojko. Lika. Prvo sam se ljubila s Đorđem, kad smo bili deca i igrali Jovane Disi. Ja sam imala svezane oči i Đorđe me poljubio u usta. Nisam ništa videla, ali sam osetila. Onda sam se zabavila s Lalaricom. Držali smo se za ruke i odlazili nedeljom posle podne u Alvarnicu na baklave i u bioskop. Majstoricin sin me je štipao dok sam krojila i šila. Dopisivala sam se sa jednim Radoslavom Štrikerom dok je on bio u vojski u Pirotu. Dopisivala sam se 2 puta i preko novina. Napao me Jova u Plevari kada su moji bili na njivi. Mada sam ja htela, nisam samo htela da mu reknem. Aleksa me grizao i ljubio po vratu. Drugo nije ni mogao, a ni hteo, a ni ja. Onda sam rekla, prolaze godine i izgleda se kanda nikada neću ni udati, a sve moje drugarice već šiju i za svoju decu. Jednog dana opravljao mi Marko sandale i pitao me da li mogu da se udam za njega. Nisam htela, jer zavoleo me je Đorđe, a i ja sam zavolela njega. I rekao da će na jesen otići za Francusku i da će odande svašta da mi šalje, ako mu dam. A i uzet će me kad se sasvim vraća kući. On se posle ne vraća i ne vraća, a Marku nikud ne ide. On je uvek tu i uvek kad me sretne pita me.
Đorđa smo svi voleli kao sina. Bio je vrlo pažljiv, uvek nasmejan, trezan i radio sve što kome treba. Ako moraš molovat, ne trebaš ga ni zvat, sam dođe. Ako kaniš kukuruze, diza đakove, on je tu. Ako moraš patosat svinjce, on oće. Ako treba ići u dućan i rad vode, i peške i biciklom oće. Ako žuriš namotavat streku, ko će drugi ako neće Đorđe? Ako misliš tresti dudove, on je već na granama. I popeva se u vrška. I badava je vikati, ju dete, puće grana, ubićete. On se sve više penje. On tuću počeo nije, to svako zna. A ja velim ovako, ima tu ljubomorni žena koje bi ga teretile iz poznati razloga. Naprimer, zbog toga što su one njega tele, a on i nije. Svet je zloban, svašta hoće da prišiva. A kad bi znao da mu je kraj, možda bi bio još zlobniji. Markov otac je krao snoplje iz krstina. Deda je jednom prodavao bolesno meso tako da su se mnogi otrovali, a tukli su se i za lepu reč. Jedino je Marko izučavao za šuster. Što se tiče ubistva za slavu, ovako, on je njemu oteo devojku, on je njemu platio piće, on je njemu opsovo mater, on je njega šapio, on je njega gurnuo, on je njemu vrnuo zglobove. On je njega počeo da guša i on je njega ubo. Đorđe je pio pivo sa rakijom, Marko Rizling, a Đorđe čokoladni likir. I svi su bili pomalo pijani kad su stigli. A i Đorđe, boga mi, nije bio baš malo nakresan kad je došao. Umalo sa autom nije uleteo u malu salu kafane. Meni se više sviđao Đorđe, onako visok, mrk, sa brčićima kao da su od meda. Marko je bio malčice poguren, valjda od onog silnog kuckanja po džonovima i sedenja na tronošcima, a imao i malo žućkaste šake. Znate, ja sam bio unutra, ali sam čuo da neko dugo trubi daje gaz do daske. Kad je sve prošlo, vidio sam kola tu, ovako. Onda je u maloj sali upao Đorđe Golub. Ja sam mislio da je on u Francuskoj, jer se pričao da za slavu neće doći. I pitao, jer tu Đurđa? Ja sam odgovorio, jeste. Di sedi? Sa desne strane treći sto. S kim? Idi pa vidi. To već u momentu, kada su svirali šef u stanice, svirali smo Pogledaj me, nevernice. Jeste, tako je bilo. Pogledaj me, nevernice, ove moje lepovice, i na njemu dane more, vidite
Ja sam sve video, ali šta su pričali, ponavljam, čuo nisam. Iako sam sedeo za susjedima stalom sa mojim gostima iz Ilandže. Prvo izgleda Đorđe lupio šakom po astalu. Na to se Marko trgao, a Đurđa izašla da prošeta. Nešto kasnije Marko je poljubio Đurđu u čelo. On je samo prevrnuo oči. Đorđe je besno povukao čaršil sa njihovog stola i sve je popadalo dole kao santa leda. Marko je visoko skočio, ljudi su okolo kliknuli, Marko je ležao dole na podu sav u krvlju. Đorđe je maknuo rukom i krvavom brisom kao da je njegova ruka iznikla iz tuđeg ramena. Đorđe je zbuljao u bašti i poslije ga više nisam video, šta je bilo ja ne znam i ne mogu da pričam. Na licu mjesta samo jednog aktivnog učesnika sam zatekao Marka Savića, zvanog Šuca, ovdašnjeg obućarskog majstora, starog 28 godina. Oči plave, neoženjen, neosuđivan, vojni rok služio u Nišu kao padobranac. Na prvi pogled ga uopšte nisam ugledao. Prvo zbog toga što je bio okružen gomilom radoznalog svijeta, a drugo zbog toga što je još ležao na podu. Drugi aktivni učesnik Đorđe Bojanić, zvani Golub, moler na radu u inostranstvu, 29 godina, srednji rast, bez osobenih znakova, skrivao se istog trenutka na tada meni nepoznatom mestu, kasnijom istragom, a uz pomoć Stajšić Jove, Marić Sofije, Ovatralo Dimitrija i još nekoliko neidentifikovanih lica, pronađen je u šumi, u hladnom i lebdećem stanju, sa pajvanom oko vrata. Za takav njegov postupak ubeđen sam da ne postoji drugi razloga od poznatih. U oba slučaja dijagnoza je bila ista, smrt. U oba slučaja uzroci su bili različiti. U prvom snažni i duboki ubodi brisom u osjetljive delove tela. U drugom gušenje, to je sprečavanje ulaska vazduha u plućni mehanizam. U oba slučaja razmak između kretanja i mirovanja organizma bio je kratak. Nije postojala fizička mogućnost da bilo kakva intervencija blagovremeno ulodi prodom. I pored manifestovane hitnosti i poznate dobre volje nije se moglo spriječiti. Dragi gledalci, na osnovu onoga što ste vidjeli i čuli, ja sam sa svojim prijateljima, članovima amaterskog filmskog kluba BG2 snimio amaterski film koji sam režirao i u kome ću igrati ulogu Đorđa. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su na bilo kakav način pomogli realizaciju ovog projekta, a posebno meštanima sela Seleuš. Također bih molio naš orkestar da muzikom koju su svirali one večeri proprate ovaj naš skromni, inače nemi film. Unapred se zahvaljujemo na pažnji. Ajde, brže ulazite. Zauzmite svoje mjesta. Početi projekcije filma. Samo malo brže. Zorane, daj sandu. Podigni projektor gore. Milena, uključi projektor. Samo malo brže. Zauzmite svoje mjesta, ajde. Svak na svoje mjesto. I tišina malo, molim vas. Zauzmite svoje mjesta. Brže. Pusti zavete svuda. Muzika. Tišina! Daj molim vas, tišina malo samo, pa smo rekli. Tuđe, ti! Pa tišina su rekli, jednom tišina. Hoće da počne film i tata toliko galame. Daj samo cigaru, ne puši. Gasi svetla. Film može. Pa svako drugi smo rekli, jednom film treba da počne i vi sad opet i dalje tako galame. Hoće sad! Josko, kome? O Đorđu. Zašto? I u Francuskoj. Sad! Vratio se. Šta je bilo? Gledaj pa vidi. C'est tout un poème
ti oraže. Kad se tako mladi ljudi oproste od ovoga sveta, na groblju se uvek sakupi mnogo naroda radoznalog. Bude tu mnogo venaca, buketa, cveća, svega mnogo. Slušao sam jednom prilikom šta svet o tome priča. Poznavao sam oba dva momka, a bio sam nekada i ja momak. Bilo i onda devojaka, i to kakvi. I svi su oni dolazili ovamo i sada su ovde. A mislim da ovde nisu došli svojom voljom. Ako su volili istu devojku, to se nekako moglo urediti. Ako je ona volela u inat, i to se moglo urediti. Ako je on voleo nju, a ona onog drugoga, a ona i njega, i to se moglo urediti. A ako su htjeli samo to da svijet o njima divani i propoveda, u tome su uspeli. Sveta se skupilo 5 puta više nego što bi mu svatove došlo. Pa eto, od mene toliko. Slušaj srce, umiruće, ti si tome svemu kriva, sahraniš me u grob živa. Ti si tome svemu kriva, sahraniš me u grob živa.
ljubav, uzmi kamu i ljubi me s tvojom rukom, sahrani me, okraj puta, ne prolaziš češće puta, sahrani